ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kami ke Dung Tari si Paralok kat bahagian kedai Khalai hakawe kedukan welding Dhankheti bat kini gelajah ke kan riu leber arajar arpun riu. Kekum gujung ujo syaki pulit kebelayok tangan keketin syaki pulit kemaran deting police station laong bau Ashraful la pundus nam kerta uladung dekat Tari ya Paralok jong ublatip kerteng kum Mustafa Ali bat kini gelajah hakawe kedukan welding ke badan Dhankheti Shillong. Ashraful ulah mensau melumala bat lapen kedi hospital. Kini gelongkat kum ke kubur ke bagi pulit kelap pelat pait ba hak website jongki.